Ljubomir Pjevčević, pesnik. Da li je Zagrađe dovoljna inspiracija za pesničke pesme? Pa ne da je dovoljno, nego više nego dovoljna. Jer to je jedan od dragulja Crne Gore. Jedno od najlepših mjesta sa najlepšom plažom, prekrasnom prirodom, a i ljudi su veoma gostoljubivi, tako da je to dovoljno za svakog pesnika i svakog umetnika. Tako da već 5 godina stotine slikara, vajara, pesnika i drugih umetnika vraća u Zagrađe i tu se i vraća, pošto je izuzetno lepo i svake godine gospodin Veselin Četković organizuje te već sad čuvene dane Zagrađa, tako da i ove godine je veoma bilo posjećeno, bilo je dosta slikara, vajara, književnika, pesnika. Da li ste vi posvetili neku pesmu Zagrađu? Pa ja sam posvetio jednu pesmu Zagrađu. Možemo da čujemo barem neki stih. Nudili mi putovanja razna, Pariz, London, Amsterdam i Rio, ali bi mi duša bila prazna, ko da tamo ja i nisam bio. Moja duša poželjela rađe, da doleti sve dok sinjeg mora, pa da padne pravo u Zagrađe, kako nema cijela Crna Gora.